Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Edmond Kongai, Publicity Secretary jong ke Federation of Local Dorbar Riwar Mingi, habaya keren mat kilat patai kubor mentaka sengi ke pratrik ujemang arajar arpulai, halor ke jingjia tua kendo harangan. Ula ong bana kaliang jong ke seng kala penkre ban wat, ya ke report ke batikna, namar ke jingle torti ke company ke ba pentrei ya ke surok harangan, ha ke ba ukarikor uba pentrei ya ke surok, udai ubempat yo ya ke sernot ban pentikna ba ula pas ni ulong ubala biang ne ke bentaga ne kam bat yakani lalap de hadin ke jingkhanra jong ka seng haki snem bala lejno ha ka ba ukarikor udang dei ukhna bat kumno la pha ayu uban shna ya ka surong badula ongru ba ka jingjia harangan kam de ka sin ka baningkong henrei kaladon ko por bo nong trei usha ban ha umau nangta ki trok badru ki po shilum ki bala trei ha ka to ka jaka la benrap uba Edmond shisho na kalyang unong elam jong ka seng ula ong bakum ka seng kala de ban ujor ki bor ke bedai pej ki bakin thop USDO ru Henry kini baro kilong le no ay namar baka tulot palat katenat PWD jong ke sorkar padula bo jingkeliru ya ke sorkar halor ke nongrim bakamla bane trailang bad kini ke company ula ongru lingba ke jingjia harangan la yo i ba shibon ki pat ba kila du ya ke jing mentoy khamtam ki khna pule ki ba mut ban pendep ya ke jing tho examen jongki bat kumta ter nakaliang jong ke seng kan wat ya ke jing tip ki ba banya naka eka daw ka ba penlong ban tua ka khendo harangan la benrap uba Edmond Kendiat lah bayi pahai syakata ke jingjia akhir ngan dia tayo bala demo nagaliang ka federation ngila pengkre banwat ya ke report ke batikana namar kum malong mene nilai i ba ka jingle torti jo ke company inong ipi mo ngan ye tu ye pi kendiat ha bayi bat ke jing ong ye mele badan burom jungi ba ikren yo engineer ngan ye tu ipi engineer bon training ni engineer bon pat yo certificate ngan ye tu ye pi namar kane ngasem hadin bangalet kenra di senam nagaliang ka batisi kadon ngilap ba engineer ulang deu khna de gumno wan sinai kan ko sulok abo ulang deu badang pas umpat yo ya ka certificate nanti na ko university tedai na ka daw ong pi baka jingjia jo kene kene kar ngai kam dei tang sisir kaladon gajing hap mau yo nong trai mensau nang ta kaladon gajing saban kitrok ki JCB kam dei ka batang sisir ngai pi ngila da ujor ngila da biak ujor si SDO syak company ndre ngilap balong ba ka telot ka department jo ka PWD kata ka di ka wengi kira ni kisah mano ka PWD di ka sarkar kumno ka sarkar kamla ban ai ya ka jing ya trailang bat kan dika company den ne ka taw oi ti ka company ka wan sini ka baju trai sa kam jeri thor dal awan sini seri riat jogi ka feel lut ka company pet ni siang sulok rong siang sa bomia kali kai ka jumut jong ni company menakan yang poliur ki kena exam jengi matrik kelas 12 ki wanto exam ni penusla kidu wanto exam nilai UI ke jingjia kan ni ka sulok baka dekut ke sulok ketua ke tundau dementang nilai I hadu jing yang priu nagaliang ke federation ni no IP hagi digisi inwat ya ke report ke batikena hatu ladon ni am ke report ke batikena nakai ka daw bukan nika jintua ngi UI baka jintua ke dei ke jingle torti nagaliang ke company namar ke company ka tray kamdon responsibility ke sutray bitang mo tray sulok tray ngi I berlupa ngimdei ba benje no yano ngi I baka wan tray man sini tang ban suyo man ban kamai naga benta ban penhiar di tiki mau syati klan da perkhat ya kan let kawan jom ni inong song di pasal dan nagaliang ka federation i pen pau ya ka jing penrem ya ka company wala da ka sarkar ka ong bagani company kala ino rei ni sutu ba de ka jing feel jom ka sarkar tingi penrem ru naka tanat jom ka sarkar namar balai kadi ka sarkar kala yaj laj ru habidei bat ke jing ya konsol lang bat ki nong yalam snong ki nong yalam raj ki seng balang ban pentrei ke snong namar balai kamdon ke jing ya strei lang na kana balai jadi dengan kami ke Huira kami ke jing tua hadu bandu kami simbriu ngabat seng balang ni tu la terwa yang ngaru bangan sim kosok kontrak kai ke jing mutu ni ngingal atrai seng balang ni prasna mila sutu namar balai ngano TV haga jaga pentrei ke surok ban pendap ti syuaman yo ma dah mati syua yo mau gomun ni I balong magani company kala pendon kamba kala ya ka ba layak te berkeserkar ban pendap sansnem mentala pelak sansnem lawan pendap kamu bimo ban amba ka doni ken la ya pila cha terwa kandon ken involvement juga lokal su ngamtip ya kata ndre ya ka por bangya mga kala don gejing keren naman ngilet cendra ki ong man pikwa ne man sopom te ong nagaleng jingi ko apaka sulok kan long basinga
ban pendap no haga jing sya kat kum ka agreement na du ka sarkar men shwa arja katra ladai bandap operasi nomor andre balai minta 4 dap na pedang kasi 4% watang lai 4% 4 dap ta tem betal asap ai ka pisau pai ba sisi ai ni kono amta harun ta da jia amta deni na daw ang ip na kalin jungi ka federation nyin buddin ya ketu gajing tawa ka kendau nama gajing tawa kendau kam dai ka slap kam dai gal air kam dai ka pria kam dai ka poliur haka dai ka por men singi ha ba mi ka singi mi basha depeni ba ka dai ka jintor ti hadu papala jadi na kadang na lego federation ngila syong ka meeting bakar ke isim ya ka senjam ban buddin na office jong civil subdivision ban buddin la ka report ka biang na em lada kam biang ngin mi na sikmat kini kisngi ban penpau ya ka ega babangi ngila syong ka jingela Kita arli pakai juga dengan DCL surak nak projek surak lagi benta. Aku bagi iga dan dari cingpun Islam ke delay. Abala dan kita ben hapkar di tendar biang ya gini gi surak buat tentrai. Kayak gua imla ban long shwai ketut ngin pet shwai ka report na ka benta ketut ka jingjia fan ngin sakren pada fan ngin sakren pa nama da kren lot kamla ban ko yingi syakat katangin sapet namar ban kren bait ngin mentang ni kren ya ketut ka jing tua kehadin mila uat di report namar bakumalong bon biseng balang isupan pau penrem tang bor tang hakim media ndre menta ndon ni tingi la yo ka jing kren berki baye kimyo hadu menta ka jing siu na peserta kimyo ka jing siu na pagong bini ingin sabut din kena kelang ke fruition ngin ship ya kanu ka senjam ka biang tam ladayo ya ke report ka balong tingi penpau tang kata di tang kata ka wei ngong syong ba nagaliang MLA issue ong bosok FIR hadu mentah umdon ba FIR hadu mentah umdon ba FIR item di kata ka ban keren golong ka bosok ke issue ba ceres ka kalan ke issue kini tai ni balong ba kan ka sarkar ka syupen telan jalabi ya ka issue jong ka cak putri ka ne ka jing tua ka de ka jing le torti